U Presiden Rangba Jongka National People Party NPP U Balong Ru Menteri Rangba Kejela U Konrad K Sangma Haga Sengi Belai Ul Pembana Ba ke NPP Kan Ompen Yang Kertong Haga Eleksyon MP Lok Sabha Na Arunachal Pradesh Batkan Kershan Yaki Kertong Balabu Daga Seng BJP Laban Kedeu Ba ke NPP Kadon ke Kanhun National Democratic Alliance NDA Balai Alam Da ke BJP Ha ke Sarkar Pedang Bat Kum Juru Ha ke North East Democratic Alliance NEDA Ka National People Party Kelarai Ban Om Yakun Na ki Artili Kilok Sabha Constituency Ha Arunachal Pradesh Naman ngi Yadai Perlok Ha ke NDA ke NPP National Committee Kelarai Ban Kershan Yaki Ketong ke NDA Ha Arunachal Pradesh Bat Apta Ya ke NPP State Committee Ban Kershan Yaki Ketong Jong ke NDA Laong U Konrad Sangma Ha Pebenaya Kene Haransan Twitter Nakaliang U Menteri Rangba ke Asam U Bolong Ru U Konwenor Ka NEDA U Himanta Biswa Sarma U Layro Ya U Konrad Sangma Halor Ketai Gerai Laban Kedeu Ba ke BJP Kan Penyekun Da U Menteri Sarkar Pedang U Kiren Rijiju Na Arunachal West Lok Sabha Konstituensi Utapir Kau Na Arunachal East Lok Sabha Konstituensi Kumbakum Gane Kajing IT Lut Kiparlok Jongi Kan penting kena Ba ke NDA Hapok Kajing Elam Jong Menteri Rangba U Narendra Modi Kan Job Pelat Saus Pak Ngut KMP Kublai Shibun Konrad K Sama Laong U Himanta Biswa Sarma Hageran San Twitter